Manang Rima, apay napanan di kabsat ta. Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na ni Juana? Kat asino pa'y kumangay, nimot lahwana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan at arman na. Di la makapili mo iti ubeng. Un nga rod kasano makaputot no tay pada tamot ameno posti armon na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayja asukir. Imbagak lang arudan asaan aday dyan ti arman na. Angam natangken mo ti ulo na, manang. Apay aya alapdandak nga agarem. Kayat ko nga rumay napadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agarem? Basta pilyom kumamot ti armem Tani, laklakayan kan amakin na yan. Kalpasan na, padamimot bakit ti armem. Kasano makaputot ka ngay no kasta. Iso adi ka lamangas asawan no kasta mo laeng. Wenmet nga main Rimo ading ko. Kita anay babakit kamin kanimanang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata da anak mi mga iwan to kada kami ton kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka asawa awan awan mga sikasukan ka. Iso atay ka ubingan na ti armem tay aganak pay. Tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agaram iti ubeng. Imbaga ano kaya tindak lakaya kaon. Kung sa anak mo ta pensyonadaw, ta naimbagla ko mamo ta pagkarit ko iti arma kabalasa. Iso ajay bakit laangan ti arma ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo may abalasang. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaunan dalay lang anak ko. Makaas-asawa dayjay. Wen, ubing pay dayjay. Awang pay 30 na. Adan samot pangaruan dayjay. Ubing-ubing samot ti panunot dayjay. Saan mo't style na la dayjay. Ngam nasingput kun nagagat dayjay. Naimbag no kayat na tila kaya kaskan niak. Kayat na nga road tanakuna na nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasum to ka di nga armon. Wen Rimo, no maaram mo ni Elisa akit. Naklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kanimanang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wen Rimo, kano makaputot ka. Uray da kami mula ang kiniremi ti makaamu amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawun no dwa. Mayatan! Uray dwa, tasaggay sata iti suportaran manang. Ay katun lata Tulungan tato'y kapsat takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Ken iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa jay kabsatan niya manang Rima. Wen ko mga road, tano ni Elisa ti maasawa na. Pag naedin tanto ita dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Nagkatkatulong ket nga rod. At danton para lutaw, para dalaws kan para labatayaw. Wen agnaed da iti libre dito'y balay. Di librin to mo ti panagtrabaho na dito'y. Wen na amanang, may mayat mga dayo ni Elisa ang amday Juana mag. Bakit ni Juana, di nan kabalan tagtrabaho dayjay. Wen kano inauna pa'y dayjay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kenkwana inton nakapsutan. Oray awan na. Kino nampay manang. Nalpas mo ka din tar aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. Nasayat nga raw.
Ada kami napatag nga ibagak. Ang sakbay na. Adaman damagag. Ha? Anya nga day tatatarimaw. Nungay at dalakay nga agaram kan ka. Kayat mo ka dahi. Dipindi no nasingpot unuhaan. Sana man napili ka. An-anwam ti ubing no barong badumag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Ha? Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabalan na pa'y kumama. Ha? Kabalan na tay. Iti ang trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sa rukod na kas jay. Nungay ibagak kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owen inkarina nga raw, ano mga sawaak, kit isuda, tiyag gastos iti panagkasarkaw, kano makaputo takto ka naw, isudan taw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat-matan? Swerte nga rod ajay masawam taw. Uwan naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Ha? Jagpaiso ngamin amat. Arman nak. Kaya nak, tano siya kawang pilpilyak nga rupa. Ugaling amin tikit kita agad. Sana rupa. I love you nga rudan, Elisa. I love you to Sana kung nagpakipaw, tasang butan tati panawang. Makitam, di kinayat na kanili sa rimaw. Wan nga raw. Jakmat ni namnama akayat nak. Inaklon nakmat adagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay kat na kayo Pasensya at awan mo't kwartak. Amo yumait nga awan trabaho. Kung saan ka nakaadal. So nga awan pensyon ka wakas ka na kayaw. Sana problema da ita. Da kami ti makaamukin karimo. Demon problema ang ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading ka. Dinurugan yun tumot ni Uncle Remo ang mga aram kin ni Elisa nanang. Anya ngay ita, agpakpakadan ni Elisa ababo nun. Pumanaw ka nun dito'y balay numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sabon ti agsapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar aramidan nyo. Laklakayanan ni Uncle, ngam pangasawaan nyo pa'y lang amin. Kaasi ni Uncle yo, no awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutan. Naimbag ni Elisa, na nasingpot da jay. Patyo kadinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Apay ngamin asaan anang asawa idi kaububingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo't nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanako. Rimaw, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyanta ka na di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nagijay pensyonada kakabsamaw. Wan Uray na tayo laang tagakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijyan nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nagijyan nada. Di da kayat. Kayat da ka na tag na di family house may. Mas komportable da ka na. No da kami nagkakabsat tagakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay, wana. Kasla nasing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da ka launay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armag iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana, tis tayo asawaam. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdandak da manang remi kan manang rima.
Di na kayat bakit ka naon. Sikati kayat na ta ubing kapay. Napilitan kan sama la nangaram kanya krimo. Saan mo't sikakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raw ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatan nak tikasken ka nga ubing. Iso nakaragrag sakak. Ay ayatin kaunay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami kasta manang Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaed kayon dito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon problemaan ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon, marigatan nga agtrabaho. Naimbagla kada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalaws kan agluto, anya. Sana balay ta, nalaing kang agluto. Ay una. Sa mga problema day tamanang. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa na manang. Kat, anya matimako na Marimaw. Ay kawan lata Paspasurot kami lata ka na kayo ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yo ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusan nyo dito'y balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? May maya dito nga pagkulmugak ta. Asid na gito'y lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Kwa, aginawa nga minay. Agpaysa. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Huwag nga rumanang. Hangam na madmadi magdirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pala makadalaws. Makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Adopay ti kayat kwa ka nang. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amangka. Iso ti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmal pas ti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Wan nga raw, ngamjak manamaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamo iti trabaho diti balay. Taas asikasuk mo ti asawak. Naringatan, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaisuna ang nakapututak adagaws. Ay, hala Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno mamaminsanan. Tauray huston. Manang. Mabitlaan tayo nakalaan ti igatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo, Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. Narigat agkare, manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa ijay duwa nga anak yaw. Jak may baga manang, tanay. Napigsaak pa'y maut. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tanay, sensitive mo't jay asawam nga agsikog. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos, kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan. Di dakmut kayat nga awatan iti construction talakayak kanon manang.
Iso nga rod, ahuston jay dwa nga anak yo, kabagis. Ay sa nabali tain kariyo mo at suportaran nyo dagiti agbalin nga anak may. Saan aya manang? Masikugman meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon tanak da. Upat tumeten ati suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasano nga inumanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana agapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak da mutten nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan siguro. Ha? Ako, wala no kasta ti kunayo manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Ay ka, wala no kasta ti kunayo manang Rima. Nay, papanam Remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar da kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang agkonstruksyon na kunam. Nasyan di kumparek kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar may Remaw. Saan? Di nakpalumusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan, Elisa, asawa ako. Ay, adata dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababaeng. Ang mga numakita datadana ng kantatang. O sige, mapantangaro di sila, Elisa. Narubwata mong dagiti ubing, Reme. Wen manang. Agsisi-arbid jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamat mang rugita manen nga agpa-eskwelan, Reme. Ay, awan nga rod Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbagday jay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, dadaditan. Ayos lang kuma, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguron nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umundag! Anda kami, Manang Rima, Manang Rimay. Nay, bagagsapa yung manang. Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang, impa-ultrasound me to'y sikog ni Elisa, katsingin ka na Ha? Anya? Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti-bagami kada kayo, Nunayunan nyo pa'y tiinam nga anak yo. Ladingitan me. Ngam saan kamin amang tad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan miya ka ba ila na pagadalan taado nga anak yo? Isong agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang Rima iti suportaran. Na kayo matidwa. Kanunayunan nyo pa'y na kayo ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, amangan no santay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo adding ko. Ay, pasensya kayo manang. Wan, sana balay. Maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin? Kasano nga ay dagiti anak yo. Iso apang nga asil. Tahusto kumantiin na nga anak yo.
Kababainan kada manang rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga gabraw, tapno makaurnong ta iti pagbalay ta. Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tapno makaurnong ta nga raw. Ano san tapay lang tagin na dayo, Tapno guminaw ang matibiyag tayo. Alang ang mga kastulat ta kanayo na. Di tamang namnamalatan kada manang rima kan manang rimay. Kababain. Sapain naman nagitan nakta. Ay, pasensya kan Imbes asak trabaho, tasak ti lalaki. Lakayak mo't ngaminayin. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, krimaw. Basta banta ayam nagitan nakta. Di mo baybayan ida niya. Huwag, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan, Kan dinakto kong maisuksukat iti sa balay. Sak kumalaang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabailan aliputan kat. Taadan anak ta, kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta, ani patay laang ti mamagsina kadata. Asunsyon, adyat sirsiripam di tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni Baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya kan Ta nakurapayak mo't lang amay anak asawa ang bakal. Kurang ka kay ti diskarte Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagduble kayo diday. Isu nga itatalakay kan awan na pulos ti pundar mo. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kwana. Ta syuman mo lang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman. Tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw no apay kasta ti ibang bagam ita bakit lahat mo't latangaminan na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin na nukwa. Kat sigudan nyo nga ipaagas ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampay laan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ng trabaho. Nanang. Ay, panag ko naman ako. Sinaak ngatan. No siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen angam pampanunotak nga road. Nagregat agbalin na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to balda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salon at yu kinitatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Suker to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na.
Ay na, amuyo mo't aday tala tiragsak na. Ti panagkape na, limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta, adon ti pakasurunak kang kuana. Itata lumakayan. Ay, unay mo na tingawiya ka na. Sana may kika. Unay madaytan, Tomas. Uyag ka lang nga, uyag. Matay kan sa amot dun. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na ito, uy. Simple nga. Kano nabaybayagan na nga uyag mo. Ada siguro infeksyon ni tabagimaw. Ada siguro nadagsan asakit mo kasaan na maagasan. Awan. Apay ayakas ta kamot asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakidain na isublikan ka ni Inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kitnawan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tanunatayan ni nanang, awanan ati pang isublyak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam tirason tapno maidipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka akirgiberan. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan niyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak, Tomas. Makauman di kastoy. Apay ngay akasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak iti kapigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapu ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mo, Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isublikon. Tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan, Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang asunsyaon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpailaeng. Basta isublikon ni Tomas iti poderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kuana kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan asunsyaon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawiyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudno nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakitak, nauma na mga asikaso kanyak. Ay naglukon da jay a babae. Agasawa kayo nga road. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kung kayat, saan laeng? May kawa ak laeng
Ta biglaan mo ti panangsina na kanya kaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo, nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yun daitan. Ang mga numakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pa'y lakayat ko sinaan di agsyuman kan kanak ko. Ngam itala na ikanak iti turod. Kasla nagmadima ngamin a panunutan. Nga itatasaanin ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Diyak nga rod kayat agaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray ko man matay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay ton Ay ka, basta di ka mang liplipat, anak ko. Di kan tagliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rod agbambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya ka bang napigsaak pay. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Wan, nanang, uray da kayong agan-anad kayo mataka na yun. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asuncion? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wan ngam ado matirigrigat na idian ang paadal kin ni Bena nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay, man-mano matikasta. No kaano alimmakay kan bimakat kayon. Iso mati pa nang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidtog tibiyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas. Si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok met a-90 jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, dahi tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamad. Kasla ka mo lagpin-pensyon iti dakkelan niya. Una, mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo mulaang dagiti itangdan mo. Wan matkit di Malangarod, mare. Tada pa'y papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraapan day jay. Siya nun. Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay ka na nako. Agi na nakakitday. At damot na ipensyon ko a pangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak nagtugtugaw diti balay. Kaya't ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam.
Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Tadakan ka dayta, Total, bastan ti danom ijay talon. Huwag nga raw, sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin dayjay. Kabaalam nga raod, lakay kaan. Di mo ipilit no di mon kabailan, anak kaw. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw, ta bayadak to no makaapitak. Bareng makatsambaak iti nangina apresyaw na nang. Ala nga roda, sika ti makamo, anak ko. Papanam, kumare? Inak man nagpasyar, kumare. Kadwak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami ijay sentro. Papanan nyo nga'y mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramaten me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan, mare? Tadaur orayak nga agabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamot, mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanongay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga minta na pang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakit. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapul? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot la ti pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manumalang kang kananda ngay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may si stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, iti tinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanuno ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay matsarungkaran, kumusta inyo mag-idang? Iti anya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos-agastos, Agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Huwag nga rod baraw. Pakiur-ura nyo pala ang tipurdiya yo awan. Tainton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw, titangdan yaw. Awan problema iti day tatata. Maawatan mi mag. Ray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayo iti nangina apresyaw. Nangina ti abay tatata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabarok. O anya ngay, Bena. Kumusta tirik nam? Ay, madipay nga rod, Alma. Maulawak, kan agkakapsuta. Ala ka. Amangan mo no nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mo't, friend. Ngam, ay, jak man mo. Banog ko la siguro daytoy. Panagkunak kasapulang pala ang taginana, Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim magtrabaho. At ada ako maro tirik-rik naam.
No apay mat ngamin anaadda anak iti kastoy asakit. Apay Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika tinakay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakabsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan? Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numaman nyo ti amin, Nana. Adda ngamin nadagsan asakit ti gayim ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, Nana? Ay na anak ko, una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutan. Sorry, nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan ni nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Di kidi salunat mo ti panunutam. Agpaimbag ka anak ko. Saan naksan nga agimbag, nanang? Ngamin, adan iti last stage ti kanser a sakit ko. Anya? Nay, apay akasta tilang Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tani. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya masakit ka no. Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong. Saan pa yun na makapanganan na imbag? Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nakmampaylaan. Sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminan nga amok Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, kaasimat ni Bena. Biglaan mutan ti panagsakit na. Wen nga roda Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Tay nakpay singiran tay inlakok alaya. Ha? No kasta? Nagmula ka iti laya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma ti mulak. Aya? Ay, nagmula kagayam. Naimbagmanta kinabailampay tinagmula. Ay, owen. Nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ah, Ala, ta agrubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapigsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, tatang? Idulin nyo kit diti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang? Doon ka sa pulan yaw. Ibagayaw laang, ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taim bilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti ag iti panagmulmulak.
Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bina ti pagpaagas na. Tumas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim agsublikan kada kami, Juan. Iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwana. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pa kawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisinubyan kan kwa nananang. Ngam ni Bina lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. Wala nang. Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Ni binalaang ti kayat ko at tulungan. Ay man lolo ko. Lastog ko na nga ikasarnak sa balimatiin kasarna. Anya man tisang sagi tamaw si Kamalaw. Dayjay nga Sir Biliano ko na nga syakti ikasarna nga man matgayam sa balimatiin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam mo ngam nagtalek ka adagos ken kwan Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami iji bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta, namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagarem ken ka, aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak abinasted mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka, nga oray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isuntimang seryoso kanyak ngam awan latagayam. Nagsakit dito yung amang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasunos ang mga klon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Wan nga ron, ngam awan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarim king ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang andingayan malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, taintagbuya iti sinay. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikat kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adda pa'y papanak. Kunak man daw binasted mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ka. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti maboyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi diya nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan, tamaditi kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro,
No ni tataban turti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Kan maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wen nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko uray maysa. Wen na? Nariga mo no pilitem tibagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak kaw. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalinti makyama mo? Ah, ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung nga tomboyan? Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga agpay-pay so. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagam amuta. Katuan Oray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis tampay laang nana. Tanabatik tiwalit ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Nay, unay daytan apabang lumalaw. Ay naumaya mo umanan. Nabayagadi ka nagbangbangluwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga ka no ada nobyam. Umaya mo tibanglaw. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang daytangay? Diyangay anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdardarasunos malaw. Kita mga nadamang asawa na. Ay naawan nanang. 101% nga single jay. Ay basta, di ka nagdardarasunos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta No kaya mo man ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo ti agsangit. Saan mo ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar aram kinimalo nga anak mo, Lulek. Ay, sampay di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangararman na iti anak kaw. Iti cellphone siguro Kano ija istro ti pagkikitaan da? Kasta aya. Ay una yan dyan anak kaw. Imbag ano ba rupay dyan lalakay? No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaw. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy agar aram iti anak mo. Nay. Day na imbaga day ta. Diyak amaw bantaor. Ay, sos. Bagbagaam di anak mo. Ungtam no ka sa pulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kakayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kaun, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apu kom no siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulek. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mangaw mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak kaw. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit.
amo kontar aramidak nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Niriyo nga rod tilab ko. Pagan anom ti lalaki ngay nuluklukon na kamat. Kitaan nyo kadi, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga man diyakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba tatiwan na nga lalaki Diyay lang ang busis na ti babae. Ngam ti taktak dar nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan ngamin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Han nga kasta nga kun kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye som. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Agrubot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyahamot tan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga tayo chay. Ay, kat yung kabiit sublian Maladaw nan subliak pa lang. Ay, bumulodak pa lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko. Iso 10,000 ti buludak kanya. Ay, awan matikas nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day jayan. Ngam panayunam kaninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang lumakaawid ta. Dumagastan to balay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalakang ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Katsi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na bati iti kwarta. Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabate. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Akat, sige nga rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko ditoy. Utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayon nagsubli dito Ay, sige nga ro, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday dya nga Rio. Diyak matanasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday dya yan ti kahirang amawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid da dya nga Rio. Rumwarakit din ito'y. Miss, mabitlar. Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, ag-awid ako na, sir. Taawan matan dya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ni! Kunak manon na kisarita kanyam di kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa iti kinan me. Ay, diyak ka mamuti ka doon.
Kuna na nga agsublit ang mapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tan. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tan. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamnoad da kwartam. Bayada mong tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. No kasta nga rod, di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsubli ti kadwam. Makaturturog ako nga gururay. Itoy. Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti ka ba? ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kadwam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Eh, nada ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpay agala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsubling. Ay, agsubli ak, sir. Promise. No kayat mo, duwata nga mapaninja balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantangaro di dyan balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayon iti 2,000. Bayadak tumatlang no andamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang nga rod. Nay, anyat sang sangit ang malaw. Ikan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaang. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon tay. Tiag ayat, ah? Ah, Agpapadamot gayaman amin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. apay aya. Bulbulas tog na dyan nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinan me. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawasaw da dyan nga tao. Ay day ta ngamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka nga taltalag. No adakid dawen daken ka. Itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ay ada baraw. Ang asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Mala. Mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga Rio ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato ding. Sorry no, nagkamali akiti kwenta. Isublik ti sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isubli. Tamas siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo nito'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakit din ading. Di kagbabain. Tamanipo dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon keng kaading. Kat kunanamat, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta,
Mamuam to, malo. No kasta. Agar aram dayjay a Cesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang hankon nga aklonan. Sigurado matla nga lokon naktumanan nang runakot guwapo. Kasla na singpa matilanga na. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay ken panagsa sa unaan na singpat. Baka ngay agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Nga kasla na singpa matilanga na. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw. Jay agnagan iti Cesar. Wen, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen ka no nga ron, auntie. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo day jay alalaki anya. Wen, auntie. Iso nga aklunat day jay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangi kasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Jay binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Ta ikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti adi asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kayat na pagtrabahuan sika. Kanaggagat at talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. At dapi ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukloko lang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Nanang, tatang, iso ni Jenny, nobyak. Naimbag nga orasyo, tata. Nana, agmanuak. God bless you, balasang kao. Anya trabaho to'y nobyam nga, Jason. Padam mo ila ka di a profesional. Ha? Kwa, anya mo day tadam-tamaga mon poreng. Ala, umay kayon, Jason. Ayaba mon tanubyam, tayntay uminom iti buko Diyos. Ta nagsukdalak itay itinyaw. Umay kayon. Si kamot poreng. Ilugar mo man magti panagdamag mau. Nakasangod jay nobya ti anak mau. Ngam kastakit din ti damdamagam. Mabainan mo't jay tao Nang runa no saan mo't profesional. Kahit apay, dakas ti agdamag. Di dapay sinungbatan day jay ang damag ko. Takas ano, sampitaw ka mga main. Kag no saan profesional jay nobya na anyat aramidam. Nagawan mo't apanunot nan ngay no saan profesional ti asawaan na. Profesional janak ta. So arumbang la profesional mo ti asawaan na. Anyat mabalin mau no saan profesional ti agbalin na manugang mau. Awan maaramidam Saan nga pampanunot day jay nga anak mo no kastaman bilang. Ayan ni Jason na ya. Adada ijay likod. Uraya makapanaw dyan nobya na sa munto kasarita. Di ka man makatutor ako nakaon pureng. Uraya makaawid dyan nobya na asakan to agdamag takababain. Itatanagawid ang Genobiam, Jason. Sungbatam ti di mo sinungbatan sa ludsod ko. Padamot la ka de a professional Genobiam. Anya trabaho na.
Saan ang nakalpas ni Jenny iti kolehiyo nanang? Nagpatinggal iti second year college. Anya, apay ngay, di ka lang nagpili mo iti padam a profesional. Anyat serbim anak kaadal, no awan mo't adal ti asawaam. Ang mapay, asawaam ay aday di anobyam. Uwan nanang. Tulagan tayo kung mga rudan ti panagkasarmi. Anya kamutan, di ka lang nagpili mo iti agbalin nga asawaam. Diyay kumamot padam a profesional anak ko. Kasanungay ang makaurnong kayo, no sikalat adda trabaho na. Kabailak asuportaran ti pamilya nga uray siya lang tiyag trabaho nanang. Ay narigat ti panagbiag ita anak ko. Usarum kumamot ti panunot mo ah. Saan laaday tagatul mo ti paganandaram. Nanang, Jay profesional ti sapulam. Gaputan na pintas. Asawa umutan nga uray awan na ilepas na. sa nabali ata nasingpot ni Jenny nanang. Naggagat pa yung agtrabaho iti unag ti balay. Kan nalay ngaglutaw. Oray man gagat na amin agagat. No di mat agsweldo. Awan serbina. Oray bakit abalasang ditan basta da trabaho na. Profesional akas kan ka anak ko. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Puro babakit mo tabalasang dagiti adda dito'y nanang. Kahit man ano ko ma. Oray tapasig damat profesional. Nagpipintas ti trabaho da. De kotse da pa'y amin. Saan na makaanak dagiti nanang? Apay, diyo kaya ti maadda ni ti apukaw. Ayos laeng nga oray awan apukok kan ka. Oray taadda apukok kinila ni akabsat mo. Kaya't kumati makaputot nanang. Ay, apay, awan sa balin aya. Tay kumapadam nga adda na ilupas na mo anak ko. Awanan ti makita ka sa bali nanang. Ni Jenny laeng tay ayatag. Iso ti kayat ko nga asawaan. Agsagana ka, ta dumanon tayon iti mabiait pureng. Yak masango, ado ti asikaswak. Anya ko matya asikaswam. Awan mo't pakakumikumam. Kahit dagijay mulak asabong so katakti patda, tadadakkel dan. Bastit una yun dagijay patda. Ay aramidem ita ang tapnumalpasan. San atila ipampambarmaw. Kasarda pa'y laeng aya. Uray sanon. Katuwan Gapot talalaki jay anak mo, kastan ti ibagam. E dinto nga jay anak ta babae. Kasta unay panangidagdag mo ide iti kasarda. Katuan tadi adal jay nakiasawaan na. Pada na nga adda na iturpos na. Unang di namat na ipakat ti inadal na. Ta pinagsardeng mo ti asawa na. Ta mumait ngagsasarunaw na kita anak da. Sana bali tadda trabaho ni Banjo manugang ta. Uray saan nga agtrabaho jay anak ta, agbiaglat ta. Basta agsagana ka, ta dumanon tayo. Awanay, ti adu pa yasaw. Nakamamon na nga iti day janobya na nanang. Yakam mo no sa dino tinang pidpidutan na iti daya babae. Ginargari na siguro jay kapsat mo. Siyempre, napintas. Iso ti inaramat na apinang gargari ijay kapsat mo. Ay, kaasimot nga rod ni Manong Jason No ison tula ang timang biyag iti pamilya na. Wan nga rod nga manyangay nga rod. Kas jay mo ti pinili na nga asawaan. Awan mabalin Nalpas ka na nga nun, Andro. Agawid tayo no nalpas ka. Nay, nagsapan. Ada pa'y may kadwa programa no madamdama. Inton bigat tayaw nga agaway. Ta makipagragragsak tayo pa'y mo't iti kasar ti anak ta. Kasano ang makipagragrag sakak kat sa anak mo't anaragsak? Unay ka na ya. Nalpas lang arod ti kasaran, kasta pala ti ibagbagam. Mayat ka man kun saan. Manugang tan ni Jenny. Umuna kami nga agawid dun. Maudi ka no di ka pa'y agawid. Pagluganam nga rod nga agawid nga ay. Makilugan na kada merse. Agawid da ka nun. Tamapan da ipa-check up jay basit nga apo ko ta. Tagurigur mo tan. Ala, makilugan ka nga rodan ta maudi akpay.
makababain mo no tumakyas tay amin. Ang mga no ada may bagad na abalayaan. Jason, ada nadlaw ko kininanang. Di naksamot kaya't aparakan ka. Bay ni nanang. Di mo ikaskaso, Jenny. Style na latikas jay. Kaya't nakaapara kanyak. Manipod ng rugi ti kasarta. Aging gaanalpas. Nakamisuot latta. Di pa'y matagtagari ang pulos. Amok asaan anaragsak iti kalkalpas a kasarta, Jason. Di na kaya't aparakan ka. Marikriknak dayta. Di mo nikaskaso ni nanang kunak mo. Mairuam kan tumot lang itikas dya nga style na. Paspasinsyam la ko man ti inak. Ipagpagapom kanyak ang asawam, ha? Kan oray ti kapsat mo. Kas lalikliklikan na. Madlaw adinak kayat akasarita. Di naksamot kayat ngagbalin nga ipag. Saan man Kaya't naka. Siyempre, nabit kay pala nga agaam mo. Ngamin to nakbaybayag. May pasig yung tumot lang ti bagiyo iti tunggal may sabakit. Awan pa ni tatang nanang. Awan pa'y nga rod, nalpas lang nga rod ti kasaran, ngam di pa'y laagawid. Bantayan na siguro jay manugang na. Amang ano sana pinalubusan ni Manong Jason, Masurunak. Noan niya launay nga tatibang bantayan jay amam ijay Kasla agraraman nga pakasar. Ala ka urayan yung latan, Paawid siguro day jayan. Nanang, agawting tayo man inton kasangay ti inaw na nga apo ko yo. Kaya't nakano nga minti mapanaglango iji baybay. Ay katuan kaano aya? Inton maminsan abigat nanang. Iji tayon ton asilibraran ti kasangay ti apo ko yo. Ay katuan na anak ko. Agbalon tayo, wano. Nagrigat mo't nagluto iti mabalon. Iji tayo itong agluto na iti kanan tayo. Ay kat mabalin lata Sana bale, taad da jay asawa ti kapsat mo. Isunto ti agluto. Uray tabagbagay na mo ti kasta trabaho. Gumatang kayon to iti mailuto. Tapaglutuan tayo jay asawa ni Manong mo. Ala, tulungan kan nga gluto, Jenny. Kaasi kamay. Itay ka pa ako manuti dita. Ayos lang, tatang. Awan problema. Awan mo't nga mindananang iyo kan ti ipag mo. Napandanag didigusan. Kat na titay pa'y nakalutaw. Didak pa kadanagan dito, tatang. Kabailat. Pasensyakan naipasubukan. Nakaturog mo't nga min ni Jason. Uwenta na banog ang nagmaneho, tatang. Bayan nyo ang maturog, tapno makainan na. Mala, ta siya kung timang ituno dito'y bangaws. Andraw, anyak kukulam di tagay. Umay ka agdigusan Wayne, madamdama akton nga agdigaos. Agdigos kay laay. Iso nga ron nga may ka dito. Kapno ag-enjoy ka nga agdigos. Anyat di mo mapanawan di taaya. Tultulungak nga ron to'y manugang ta. Tanay, kaasimay. Iso lang taglutluto dito'y. Anya nga ron ti imayan na ngay no saan nga gluto. Alan, tatang. Ingkay agdigusan. Baybay andak dito yan. Kabailat. Umay kan. Kasano ang maka-enjoy ka ngay no kasta? Darasam! Right. Apay ngay nakukos mo amin nga ap-ap ti kama kan kurkurtina. Namurang dagito yun. Masapol ang malabaanan. Ay, aglaba ka. Saan? Ni Jenny ate aglaba. Anyat serbi na nga gigyan lang dito'y balay ngay. No saan nga aglaba? Kanyag mo dagita ulis ta. Tay palabatan. Bayam ta siya kung ti mangilabay ti ulis ta. Yag mukit din. Apay aya akasta ka. Ipadlaw mo launay nga isakit mo dyan manugang mo. Wala. Adakit dilimad apa naggustom kan kwa na. Naimot ti kasta pa nagsasaumaw pureng. Nagalas ti ibagbagam. Masya naklakin kwa na, ta baon kala baon kan kwa na. Sa nagaputan nagagat kat baon kamot na baon. Kataganos takasta nga ron ti kay batugan na trabaho. Jakamugan ka. Anyat ko na dito'y balay ngay, ag senyorita. Naglalaingan nan ngay.
Kumusta ka dito balay, Jenny? Mayat mat, iso na lang ang tamabanugak no adda ni nanang ditoy. Di na ngamin kayat ang makita nga agtugawa. Di kayat na, agtrabaho akanayon. Agdalos, aglaba, kasyay. Anya? Ngam di mon ungtan, taamangan no ad-adda aguraan na. Una yan ni nanang. Ala, paspasin siya ang pailang. Sana bali, tagsapolak to iti pagabangan ta inton day off ko. Ta umakartan iti pagnaadan. Agpaiso, Jason. Wen, amok ti trato ni nanang ken ka. Madlaw nga da paborito na manugang. Awan ngamin na ilepas ko a kurso, Jason. Iso akas jay titrato na kanya. No nalakala ko matimang sermon iti bakit inaramid kon. Hanggang baybay akman langan. Palabsen talatan ta umakartan to niti pagyanan ta. Jenny, mapan ka man ijay balay da mercy, taing katulungan nga agluto. Kasangay nga min jay may kadwa nga anak na. Kanay, awan katulungan na nga agluto. Ay katwan ananang. Ngamnay, lepasem pa jay lablaba ama, di mo panawa na kas jay. Numalpas ka, sakan tumapan. Irwar mo man nagiti karne kan natang dita ref, Jenny. Wan ipag. No may irwar mo, ugasam ton dagiti dadakkel a kaldero, tapno da paglutwa man niya. Wan ipag. Anyat una am alutuan ngay. Pansit wenno spaghetti. Kumpormen ay ipag. Ala nga ron, di pansit latan. Manggalip kan tu pa itinatang amay sagpaw Si kanti makaamot na nalaing ka mga gluto, saan? Ay uwan. Kabailak amin dagita nga aramidan. Nasayat nga rod. Ala, makamu ka nga rodan dito Agdigosak mampay. Addan na sa pulan mi pagnaadan mi kani Jenny tatang. Iso lumasin kami niti pagnaadan. Ay kait, adda ka na kayo dayta anak ko. No siya kayat ko, tapno makay na namot ti asawam. Ha? Grabe, ti trato ti inam ken kuana. Tub-tub nga rek mait, ang apain nak. Sa baybay akaw. Iso na sayaat no, lumasin kayaw ta may mayat mutlaang. Un nga ron, amok na itang aramidan ni nanang. Ngam jak kayat ti makidinis kutir ken kuana. Isa lumasin kamilangan tatang. Sinugsugan siguro jay asawa na, iso alimasindan. Oh, agatap kamanay na kunak. Kahit agpay sumat. Kat day jay mat nga anak mo. Uto-uto mat. Paspasurot ijay asawa na. May mayat mutlaang no lumasin dan. Tapno amuda ti adda ken awan. Awan latamukon. Sigurado asaan ang makaurnong dagijay. Tamay may salat ag susweldo kadakwada. No kayat mo, ituloy mo ti panagadal mo, Jenny. Pagadalan na. Wala. Uray, wala nga natawan agturpos ka ni ti kolehiyo. Ha? Kayat ko ng magastusan ta. Sana balin tinapatag. Mailupas mo ti kurso narugyam. Kayat ko launay Jason. Saan na bali taawan pa anak ta. Kat agyaman nak no pagtuluyan nak nga ag-eskwela. Lakay. Nanang, pag-isiskwilaan ka nung magayam ni Manong ni Jenny. Ha? Kastaya. No kasta nga ron, no makaturpos, alaan nanto amin asweldo ni Jenny no agtrabahon. Siyempre, kwarta jay kabsat mo ti pagadadal na. Husto mat kit diyan no makaiskwela. Tapno ada katulungan ni Manong agtrabaho, nanang. Nagswerte talaga day dya at Jenny iti kabsat mo. Nasingpat nga minunay ni Jason. Ken, love na ngamin unay di asawa na, nanang. No siyak laamay sa, uray di na kuman pagadalan day dya babae. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga alaldaw. No ngay panawan nanto di kabsat mo. No ngay aglalakin to. Congratulations, Jenny, asawak. Agyaman nak unay kan ka, Jason. Gapukan ka, naragpat ko ti arapaap ko. Nagsayaat ka nga asawa.
Para mutla katatada ito, Jenny. Para tibuklan ta pamilya. Un Jason, kat ikarik, jak sayangan ti panang paadal mo kanya. Ika gumaak ti makapasa iti board exam. Kat no makapasa, sumapulak adagos iti trabaho. Sino nga tato'y umawag? Hello? Hello? Di ka di asawa ni Jason daytoy? Wan, madam. Apay ka di? Sino daytoy? Madam, umay kayo dito ospital. Ada dito di asawam. Intaray na dito ospital ta na disgrasya ka no itilugan. Anya? Awanan. Saan ako na makapag na Jenny asawak? Ala, san abalin? Tinapatag na ispalkan iti paggan. Kapilitan a pinutad dadagiti sakam. Tanapalalo ti pan nakadang randa. Gapoy ti pan nakadisgrasya. Kasano pa itan? Diya ako na makatrabaho. Di mo panunutan dayta. Di ka baybay ang Jason. Adda aklaang ditoy. Siyak tagtrabaho para iti pagbiakta. Apay ngay akas tamot ten tinagbanaga manak ko. Di saan ka na makatrabaho, Manong? Wan Agtali na daklatan ani ti balay. Naya. No apay mo't ngamin asikapay tinakapasamakan ti kasta. Kat nakasingsingpot kamot atao. Wen nga rod kaasi kamot, Manong. Sana bale. Tanda ti asawak amang ipatpatag kanyak. Patyak adinak baybayan. Sapay la kumaa, tadin tumauma ang mga sikasukan ka anak ko. Sapay la kuma, tadin na kanto panawaan. Mapanak man ijay balay da Jason lakay. Inak man kumustaan jay anak ta. Ala, mapankan, tas sumublatak tumot ang mapaninton maminsan. Tanay, makumikumakpay ita ijay talaon. Ala, tanay, kaasimot jay anak ko. Amangan nubaybay-an jay asawa na. Saan mo't siguro? Imposible mo tabaybayan na Asawa na nga ron, baybayan na kitday. Adto yan ti kanom Jason lakay. Mangan kanuan. Adto mo ti danom mo. Agyaman bagat. Ala, ingkapay agsukat, ta siya akong ti mga sikaso kin ni Jason, Jenny. Alaman nga rod nanang. Kagap-gapok ngamin iti trabaho. Nasingpot latamot di asawam kan kanak ko. Saan mo't anagbalbaliwan niya? Saan nanang? Nurumwarit agsapa. Ilutuan na ko ni tikanak aging kay daw. Ket no kastoy amalem, itek out ang nakmatan itikanak. Ay naimbaglakit din ta nakatumpong ka itinasingpot nga asawa. Wan nga rod nanang. Oray kastoy tinagtong palak. Naragsakak latta. Tanasingpot kan naasikaso ni Jenny kanya. Kan naimbag ta intuloy na ti panagadal na idi. Isuitan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo. Wan nga rod nanang. Iso anagasa taklatta. Tanakatumpungak itinasingpot nga asawa. Ala, mapanakon Jenny balasang ko. Mabati kayo man nandito'y dagusyo. Wan ananang. Kat agyaman kami ata nakalagip kayo nga imay. Wan ata kayat kayo mo't ako mustaan. Katagyaman akan ka. Tadi mo baybay anti anak ko. Pagrabangak ti mga sikaso ken ko nanang. Taasawak kat nga rod. Ken ay ayatiklat ta nga oray kas jay ti kasasaad na. Agyaman ak. Kat pakawanan na kuma. Pakawanan na kami no adaman saan anasaya at ngayon pakpakita mi iti kalabaskan ka. Ha? Mababain ak kan makonsensya ak balasang ko. Ay na, awan kanyak dagi jay nanang. Lipatin tayo kumanday ta. Apay no agsubli kayon ijay balay.
Tapno matulungan da ka ang mga sikasukin ni Jason. Ah? Di ka madanagan. Tasanan ang maulit tinaalas at ratukan ka iti balasang ko. Kaya't da ka atulungan. Iso ano umanugot kayo. Agsubli kayon ijay balay. Ala nanang, tapagsaritaan mi anaimbag kin ni Jason dayta.